بس تیار شیار تھی تے ہوں ویندے پے دوست کو ملن تو کو رستے سفر لکھے سوں فیصل آباد سٹی لکھے سوں تے جیڑا بھی لوگ اسی انشاءاللہ آج بہت مزہ آنے والا ہے میرا دوست اس نے فون تو لگا دے وہ کہ لگا دیں کدھر لگا دیں آج دوبارہ گھما پھرنا اچھا اچھا چلو ٹھیک اشارے بڑے غلط کرے نے یار بیا سناؤ طبیعت شبیعت ٹھیک ہے چینل سارا سبسکرائب کرے سو ویڈیو کو لائک کرے سو تو شیئر کرے سو انشاءاللہ تو بڑا مزہ آسی ویڈیو دیکھ سو آج میرے نال خاور ویندے پے نال سے ہی ساڑے مسجد تھی ویندی ہے اللہ ہر کہیں کی توفیق دے نماز پڑھن دے آمین تو بیک گراؤنڈ چیک کر وینے میں نہیں بتاؤں گا اے ہی ٹائم سفر دی شروعات ہے اصل میرا آج ارادہ ہے بھائی جان دے نال ویڈیو بناون دا کیونکہ ساڈی ڈیوٹی آج تھی ہے چینج سویرے 6-7 بجے گئے ہیں تے 2-3 بجے اساں واپس آئے ہیں اندے بعد ٹائم ہوندے ہر کہیں دا فری ہر کوئی فری ہوندے ہی ٹائم اج مطلب اساں سکون میں رہسوں اج دا پورا ڈی سکون میں رہسوں تے رات ہی سکون میں رہسوں ول کل سویرے سکون میں رہسوں ول دوپہر کو 3 بجے ویسوں ول کام دے ٹھیک ہے تے ہن وہی ٹائم ہر کوئی اپنے اپنے دوستاں کو ملن نکل کے تے بچ گیا تھے اساں تے اج میں تے ول میرا دوست پلان بڑھایا سے بھئی چلو آپ ہی وینے ایک بھائی ملے جتھاں کہ میں 2 سال کام کیتے ہن اتھاں ہی ویندے پے اتھاں دعوت دے دوست دی وہ دعوت کھانے تے مزید تو کو انجوائے کرے سوں اے وال سے ساڈا وہ گیٹ انٹری والا تھی گیا اتوں باہر نکل سوں سکورٹی والے کو چیک کروے سوں آمن والے بندے دے دن آدن کیا ودے کرنے پتہ نہیں چلو صحیح ہے اتوں گیٹ تو باہر نکلتے ہیں گیٹ تے باہر نکلتے ہیں ادھر چیکنگ کروے وال پکڑے نے رشکا پکڑ کے مزید تک والا لگا لکھے نے گیٹ انٹری کرا کے نو گیٹ انٹری تھی ویسی وال چاچے کو چیکنگ کروے بس چیکنگ تھی گئی آمن والی عوام اتوں ہوں کھڑ دے آپ گڈی پکڑنی ہے نا پر اگلے پاسوں اتوں رشکا پکڑنے روڈ کراس سیدھے پہ ہیں مزہ لگا دے روڈ کراس سیدھے پہ ہیں ہوں اتنا کرنے رشکے کا انتظار رشکا بلکہ کھڑے تھیا رشکے تے بانے رشکے تے بہ گئے ہیں تو ہوں ویلے میں دوست کو اور میں مزہ آتا پہ صحیح سوارا جیسی بیک گراؤنڈ لکھے نہیں آئی ایسے ہوں سفر کی طرف ویندے پے ہیں پچھو دی عوام پیچھا چھوڑی وینے تے اگاں دی عوام اگوں لگا نہیں گیا اس پیچھا فیکٹری کھڑی ہے جتنا سا کام کرنے یہ والی ڈولی عوام ہے تو سفر لکھے تو آج تیار تھے بیٹھے ہیں دیکھو یہ جوان تیار تھیا بیٹھے یہ میں تیار تھیا بیٹھا بس اب تک پتہ ہے نا کہیں کو ملن ویندے بندہ تیار تھی دے ویندے اج دے بھی لوگ دے تک مزہ آتی مسئلہ ہے کہ شام تھی ویسی اندھیرا میں تھی ویندے اندھیرے دے وچ ویڈیو صحیح نہیں بنتی چک نہیں آتی یہ دے تھا رک گئے اس کا پہلے روک کیا ایک سواری جاتے تھی بات چھوڑ لال فیکٹریاں نہیں رہنا ہر کہیں فیکٹری جب بس کھڑی ہے صحیح کھڑی ہے صحیح والی ہوا رہی ہے پورا روڈ ہے پورا روڈ ہی فیکٹریاں کا میری کوشش بہت ہے کہ سکوٹر میں کہنا سوار روک دیتے تھے
बंद करने अगा पहुंच के बल एक बई गड्डी साको पकड़नी पोसी जेरे हूँ गड्डी दे पासों बल वीडियो बने सो बल तबड़ी कैसे सही है सही हुण जिथा बनना है उथा कने पहुंच आए हैं गड्डी साको इतना कने ला गई है ठीक है सही है उसके बाद हुण वो बंदे को मिलते हैं वो बंदा मेरा ख्याल है साढ़े पहले इंतजार पता करेंगे ये मेले जितना बनने वो बंदे को मिलते हैं वाल तक दिखे ने फाइनली सही जी दोस्त को सब मिलना ही वो सब खेनन गेट तो सिक्योरिटी दी वजह तो सब वीडियो नहीं से बना सके क्योंकि उतना सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं तो उसमें वीडियो बनावन दा थोड़ा जिहा मसला बन गया कोई कानून होने क्योंकि अपने पंजाब दे विच पाकिस्तान दे विच कोई कानून सख्त हैं वाल ही मेरे जरा उड़ी गए उथा कने क्योंकि हवा चली खड़ी बाहर या सी साजू बिरा ठीक है वैसे ठीक है साजू बिरा अपना YouTube ते चैनल है इन पर सब्सक्राइब करें कमेंट करें आसना जितना जो आके पूरा करो बिया है भाईजान मेरे नाल हैं तू सही कोई का आंखों कोई दावा नहीं बस ऐसा नहीं है मेहरबानी भाई यार तो ना चैनल को सब्सक्राइब आओ तो करे सर चैनल को लाइक कराए सब्सक्राइब कराए कमेंट कराए क्योंकि भाईजान साकू ही टाइम ताड़ी सपोर्ट दी बड़ी जरूरत है यार बिया लाला जी हुण कोई पानी छानी कहना नहीं लाओ ये रखण वास्ते पानी साकू हुण पी लेंदे पेन उहदे बाद वाला खाने दा इंतजाम है खाना खासूं वो भी इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर करेसूं गिलास बड़े सारे असल गिलास चाह त्रै जै जै भीरा पीवण होवे राब्ता करे आओ सी दोस्तों जै जै भीरा ठंडा पीवना होवे सर्दी दे विच ठंडे थी आ चाचा वाला पानी कड़ाकेदार लीक है मिट्टी ना बने ठीक है दोस्तों वीडियो इतना एंड करने भला मिलते हैं तो अगली वीडियो तब तक अल्लाह हाफिज हाथी लाओ अल्लाह हाफिज।